شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مي بركات رمضان ما هو ألون من كوربه إما هيو إن عملك الله سبحانه وتعالى ذكر كرم جنا كلام ألون من دوتكم أبدس الله سبحانه وتعالى هندمكو تسبيح كيا استغفار کو تكبير تهليل كيو هذا معنى الله وني ذكر كرما مؤمن تكون أمر كرباف كذا وحي كرباف يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي إمام وجميس تكون تباميهم غير رب الله سبحانه وتعالى جنا ذكر كراش جنا إكلانge හඳුම කුරාශ දිකුරුතකි ඒග වරම් මතිවරි ධර්මය සවාබු එකුලෙවිගෙන් වාකමෙ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවාෆවේ වද්දාකිරීන අල්ලාහ් කසීරන් වද්දාකිරාත් ගිනගිනන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දිකුරුකෝ හඳුමකොන් උලේ ෆිරිහෙන් තකුන්නා අධ්‍යම එෆදන් ගිනගිනන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හඳුමකොන් උලේ අංගෙන් තකුන්නා أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله سبحانه وتعالى إباميهم نتكا وربدو فسوم عفو كرم وني كندالو وافه أدي ورم ماتيوري دارما إباميهم نتكا وي هذا الله سبحانه وتعالى ذكر كرمكي ඒකමුගා වරම් මතිවරි ධර්මය සවාබ කුලෙගින් වාකමෙ අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මුමින් තකුන්න අමරු කුරවෆාකමෙ අදි මේ අමරු තවගා ෆිරියන් තකුන්න අංගෙන් තකුන් ශාමිල් වාගතුගා හුරිහා මිස් තකුන්න අමරු කුරවෆාකමෙ අබු මූසා අල්-අශාරි රදියල්ලාහු අන්හු ගාරිවන් රිවාවෙගෙන් වේ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت اميك ويري رب تبارك وتعالى ذكر كرا ميهكا اميك ويري رب تبارك وتعالى ذكر نكرا اكلانگ هندو منكرا ميهكا هوري تفاتكي ديري هوري ميهكا ميتكا هوري تفاتكي ديري هوري ميهكا مروفا ميهكا هوري تفاتكي ابهي تما دنياغا هورموگه فائدہ حاصل وني تما गिनगिनान अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदांको एकदांगे आलोकांको एकदांगे जिक्रुको तिमाकुरा हुरिहा कमेगस तिमा आला फियोलत हो गया तिमा कुरा मुआमलत हो गया दिरोलमगे हुरिहा मकामेगा हुरिहा वगुत्तेगास तिमागे वेरी रब्बु तबारक व तआला हंदुमको जिक्रु कुरुमुगा मेनुवी अलनमेन्न दिरुमेन्नुवे आदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मीसकुं उफद्दवा फवनी خلق كربابني الله سبحانه وتعالى ألوكم كرما الله سبحانه وتعالى ميستكون خلق كربافاني أميهم ترين هيو ميهم نكي رانغلو عمل كرابيكي كوباتو امتحان كربو متكا هذا وكين خاصكو هندونا حويروغي دعاتكا ذكرتوغي تريغا هميني ماتيوري عبارتكا غلون من وسنادو منغي گندني هندونا حويروگه دعاته کی ذکر کرما ادي استغفار کرمگه ترين وس خاصه وگم واکمکا عمل توگا برکان لواکم ادي تیمایا رکا ترکان لبی دیکم هم فدن هیتوگه همجهم لبا دیکم ادي الله سبحانه وتعالى حدوم کرم منوي alon mengi hittaka hagigi hamajhum men nulibene kirit Qur'an Allah Ta'ala wahi kurabafa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إيمان في ميهم جاي هتكن همجهم وني الله سبحانه وتعالى ذكر كرم جاي ألا بذكر الله تطمئن القلوب
hittawge hama jehum wani Allah subhanahu wa ta'ala dhikru kurumuga ekanye ade ebe shakkane hagigi hingama jehumaki Allah subhanahu wa ta'ala dhikru kurumuge sababun timamennan hasilwa hingama jehum miyadu alonmenge mutamawga Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurabafa eta kamaka araga namiyu zuwanuge terege adi eki umiru furage mihunga bahimene ege teren gina bayako ekamaka beenum wegen amalta hinga kankamaki timage hingama jehuma tima ede kantatta tima ekamun hasil kurambena kantattake diriulumuga ena ede magamaka nuwata kamaka wasilu nuwata ena beenum wa hingama jehumen ena hasilu ade hagikatuga alonmenna hagigi hingama jehumel libeni Allah subhanahu wa ta'ala dhikru kurumun ekane ade dhikru kurumaki tima abadume kuran jehe kame ade hame fadange dhikru kura miha Allah subhanahu wa ta'ala ge khassa inayata barakata ekalange khassa ehi terika Allah subhanahu wa ta'ala khassa kurabba fa aluta kunge terengena levun imene ade qudusiya hadithulaga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fa Allah subhanahu wa ta'ala dhikru kura aluta kun sifa kurabba me kala wahi kuran in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi ena ge amilla nafsan Allah subhanahu wa ta'ala timan ilahu handuma kurakam gawanama timan ilahu ena handuma kurava hushime wa in dhakarani fi malain ena mistakunge terega timan ilahu ge dhikru ko Allah subhanahu wa ta'ala handuma kurakam gana dhakartuhu fi malain hum khair embaya kavre hiyovegen wa bekadunge terega timan Allah ena dhikru kuravana ade kiritu Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala dhikru kurumuge makama begotum wahi kuravani fadhkuruni adhkurukum tiyabamiyum timan ilahu handumako dhikruko tasbiha kiya uleshe timan ilahu tiyabamiyum handuma kuravva wadigen waname ade Allah subhanahu wa ta'ala ekalange alutakun handuma kurume bunay bawge mane ki e alutakun rakkateri kan debuma e alutakunge hingama jasa debuma e alutakun dimawa undagula musibataka mifade furiya halategga Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun dibe furiyama ehi terikan e alutakun devu ade egotum badaruga henduna haviruge dhikuruta e timage rakkala gattaka adi timage nafsuge faada ettaka kiyum ega moluturugen wadi kurutake ade emme furtama kama kalon badalani henduna haviruge dhikuruta khas wani kivegento kiritu Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurava fave wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub tebami hunge veri rabbu tabarak wa ta'ala tasbih kiya hamdu kon uleshe iru erumge kurina adi iru osse wagutuga ade qabla tulu'i ash-shams iru erumge kurige wagut fajuruge waguta adi hendunuge wagutu esega shamilegemve hame fadan iru osse wagutu Allah subhanahu wa ta'ala dhikruko handuma kurma ekalang miwani amru kurabaf hame yako henduna haviruge duata kiyuma rakkate rumaki tima shaytana ge kibana adi enum ves undagu kura duniya ga lawafa wa makhluqun ge kiban tima rakkate kan dibide kame عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رواية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عثمان رضي الله عنه يدعون اتمان كاليغ فانو أدو السوي من نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كرفنكو من قال بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مفدان كيا في ميها 3 مرات تنفهر فدانك يا فينما لم تصبه فجأة بلاء إن كل مصيبات إدواه غانو جهن حتى يصبح ريغنوغا كيا في ميها هندونو فاتس فما هم يبس إن كل مصيبات تكون سلام كرمان ومن قال حين يصبح هذه فدان هندونوغا ذكر توتر كيا في ميها 3 مرات تنفهر كيا في ميها لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي ad iru ossenden enaya kulli bod nihem bodati musibatakun rakkateri koddeman made wara koda wara mativeri du'a ei bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim hade me du'ata
හෝද්දවන් එදිලවා බේ ෆුළුන්න මේ දලොන් මෙන්න වර ෆසිහන් ලිබෙන් එබෝරි හිස්නුල් මුස්ලිමේ කියුණු ෆයින් නොත මුමිනුන්ගේ කිල්ලාගේ නමුගා දිවේ බහන් එෆේ තර්ජමා කරේ ෆැබරි හැම එගොතා මේ ෆෝන් තෝගය අදි iPad ෆදා මේ ගැජට් තෝගා වෙස් මියදු හිස්නුල් මුස්ලිම් නොත ෆෝර්ට්‍රස් ඔෆ් මුස්ලිම් නොත අදි එනුම් වෙස් ඇප්ලිකේෂන් තෝගේ නමුගා මේ දිකුරුත අලොන් මෙන්න ෆසිහ කම කොල්ලිබෙන් එබෝරි ආද හෙඳුනා හවීරුගේ දුආතකි තිමාය ගෙල්ලුන්දේ එම්මෙහා තකෙච්චකුන් රක්කාතෙරි කොද්දේ කමේ e duata kiya mihaya enaya duaheg ki ena kiya duauge terega Allah subhanahu wa ta'ala khas rakkaateri kame devwa Abu Hurairah radiyallahu anhu garun riwayegen ve qala jaa rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam miha ko nabiy sallallahu alaihi wasallam gariyan ay فقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب لدغني البارحة ريغا තිමන්න ගෑගා බිචුද කශි ජහෆිය නොත නකුලන් දාට කශි ජහෆිය එහෙදු හදීස් කොරවනි අමා ලව් කුල්ත හීන අම්සයිත අවුදු බිකලිමාති ල්ලාහි තාම්මති මින් ශර්රි මා ඛලක් ලම් තදුරුක තිබා ඉරෝසුමු මිෆදන් කීනම තිබාය එවස් ගෙලුම නුලිබුනි හේ ඒ දුආයකි අවුදු බිකලිමාති ල්ලාහි තාම්මති මින් ශර්රි මා ඛලක් දුආගේ මානේ කි Allah subhanahu wa ta'ala ge makhluqunge kiban rakkaateri kange deme e ilahuge furiyama wegen wa mativeri kalimatakum adame fadan Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu gariyun riwayegen ve an Khawlat bint Hakim as-Sulaymiyah annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Khawlat bint Hakim vidalu fave Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani ko kamana adu essevi kama idha nazala ahadukum manzilan falyaqul mitiyabama terembaku reganduga daturu kuramungos manzilaka faba hinduga mifadan kiya fi nama den yafoge dua bayan ko dane a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq fa innahu la yadurruhu shay'un hatta yartahila minhu efadan dua kiya fi nama e manzilun aneka daturu fashanden evvesechge gellume emiha kannu forane evvesechkon libe gellumakon ena rakkater koddewane ade hemvima mi duata ki adi wakin khasakon heduna haviruge duata ki alon menge nafsuge rakkater kama duniya akhiratuge bajjaveri kamattaka edigen kiyenje duata ke ade iman kan warogada koddi timage veri raskalangeya tima kutan kurwa kame mifada duata kiumuga alon mende vitibumaki hama ifadan timamenge fafa fussawa devwa kame ade henduna haviruge duata kiumuga alon men emme boda samalwan vi sahha adi waridu mefawa basfulu takun sahabitu duata kiyum midan nabi alon menge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun sabitun nuwa duata henduna haviruge dikurutawge terega adi enun duataka dikurutaka adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam wacha kiye salawatawge gotuga bakiye komnes beku hadafa nota amilla ibaratun ibarak kofawa duatan ebori ege bay duatawge terega em waki duae waki gotaka kiyumum darumeya sawabli benakama bayanko hagigatan nevahakataka vesebori ege duata waraves gina namaves alon men namiyadu alonnage muttamaga ves dive ba tarjuma kurei faves ebori henduna haviruge duata terena adi enum ves zikru tawge terega sahaba asfulutaka adi hadis takum acha bina ko lifa uri fetta emema henduna haviruge duata kiyuma rakka terve wakin khasa ko sunnatuga ekan bayan ko deva fa gotan alonmen e duata kiyuma samalwela banjeba ad alonmen ge hituga den ufedena sualaki henduna haviruge duata kiyumuge waqutaki ko bato negotum balaruga mi zikurutaka mi deifa wanan henduna haviruge duata e namum vesne havegendani mi hendunu fatihuge wagutuga ya adi haviruge wagutuga kiyanga duata negotum Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwa fave wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar nitaga al ashiyyu ge mane ki re dualu ge me fahuba ei iro semunda waguta irakolo ge wagutu hamme gota al ibkar ki hendunu fatihu ge wagutu
iru aragen anna waguta emme fatis wagutta mi duata kiyuma riwayegen miyanne Qur'an Allah taala wahi kurane tiyabamiyonge veri rabba tasbih kiya hamdu kon hadashe iru aragen anna wagutuga iru asemun da wagutta ade mi wagutte ki henduna haviruge dua kiyun sunna vegen wagutta adalanu kurin denne fadan henduna haviruge komme dua egge ibarataka wakiwakin balali names ege manatan alon men ki ala henduga alon men nengi gendani e dua te ki alon men nuhanu mamfaya alon men nan ege barakata darme thawaba ajru bodwegen wa dua te ka alonge nasihat ki henduna haviruge dua ta kiyuma rakkatermu wakin khasa ka ramadan ma ge midwastan alon men midwastoge barakaen edi adi midwastoge he amal ta qabul kurevun edi alon men henduna haviruge dua ta ka rakkateruma nasihat teremu wakivelan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان